Dumi, mabali namin. Awan lata. Awan sa lata ti asinswan ti barangay no kastoy nga awan kooperasyon dagiti kaadwan alumugar. Ay, apo aya. Nyamad day taday-daya mo dumamon. Domingo ita. Ang mga no barangay man ti adadita panunot maon. Kanya pa'y ngay. Kasta akalatan. Di ka lang arod simurot ang nakimisa itay bigatan. Adda nga rod mat na hiring itay bigat. Narigat mat ano dagitay lakamang tilupon. Ti makita da ijay. Nga oray mabalin kumot nga ta ti sanamapan. Alawin maawatak daytan. Ngam kumano kasto a Domingo. Pag inanaamot taotek mo Bay ampel pakariribukan ti barangay. San amalikli ka nga rod? Ay, sa bagay, adya nga rod ngay. Kasto nga taano talaga ay lasagan ti panagserbe. Naita na ilasagan. At danto payag ko na ay tulangin. Sika talaga. Ay. Oh. Dayta. Iridap mo nga men na makaturturog ka. Ay, gapo iti barangay. Saan ka pa'y katamakikita nga agilad no kasi akalpasan ti pangal daw. Si Igod naman naghilad ka no ko akay. Sa bagay, Domingo ngagpaiso. Katuwing. Yin na namot basit ta panunot kan bagim Sige, tinakakasan dagi di linabaak. Mga nagtudaw. Gusto ba't kitin isuping ay di taman tumbat-tumbat pagtugawak. Ay da gusto ni suping. Nalipatak pa yung tirumidap no da duma. Mayat da ito yung regalo da rosa kan duming atugaw. Inagsenyor kaming kan suping Da iti ka no ti pagtugawak. No da pakariribukan ti panunod ko. Mayat malagip ko man. Ginahiring itay bigatan. Natangkad pati puso. Di may kadwang asawa. Ay kamalala kunak kuma. Makibingay ka no iti binipisyo ginatay a soldado. Gapo iti napasamak agubat iti marawi. Ay, nakiro na iya kaso. Yung mimpagtan na sitil mutlaan. Nasaan na dimano na iti kangatwan na korte. Ay nga man yan. Ay, agpaisoan na sitil day jay. Ngam kaslagpin na to dun mutin day agin inagaw nga asawi ti rimorti kinapudno. Ay, mayat paturugan na dito itumba-tumba. Ala, nasaya at launay. No kasta nakadesisyon kayo mo't lang agawid dito'y Pilipinas ay nanakaw. Ay narusaya, podno nga daimon kon kan kabagis George. Numawatak mo't latata kabagis ko nga rod. Nayun mo't kiti Kano nga rod ti sasangpot yaw? Ala, yawag mo't tulatang arudan. Ibagam kini Domeng no kayat na pa'y tagsubling opisyal di barangay. Anya? Ay no kayat na tagchiptanod nasayata. Ay, dalaking kwa na daytan sige. Naimbag tayo mawag ka anak ko. Wen. Idanon mo tulat ng tipakumusta ka da Uncle George mo ken Antim Sandra. Sige. Bye. Ay, nasaya at launay. Nene. Sino na ito nakasaludo ngagmart-mart siya?
Kan agturong matin ditoy. 1, 2, 3, 4. May ka na gusting. Sinong kataritan? Naka-uniforme matitidulpot ako maplads. Day, apay nga ay, adi ka makipagsaludo kanya, komandar. Commander ka no? Ay sus, agmao yung sarita. Anya ti masapol mo, kabsat? Agsaludo kamat kanya, Kwa? Ay, dumanon kayo, sir. Agtugaw kayo. Ay, napo, ay. Ay, agtugaw kayo, sir. Ay, thank you. Thank you. Agkabaw nga tawin no, agmauyong daytoy. Sigod sakit dia soldadaw. Hey, kinamkamat dak. Nabandog ako day. Imbag, tanalipasak ida. Kat sandak ka na paltugan. Aniya. Sino tinang kamkamat king ka? Dagiti kabusaw. Nauyong dauday. Katimbag na nakalibasak. Aniya. Ay, mawawak. Painumundak ko ma. Mabitlang. Dama inom at anom ditoy. Agmauyong matadayta. Kasaritak lang tayo tinasayaan. Agkapsut ako. Tulungan dak ko ma. Agsakit ti ulo ko. Nay. Anyat mapaspasamakin kan kabsat. Nasakit ti ulo. Patayan daksa. Nagiti kabusor. Ay, awan kabusor mo. Di tinagbugsudan. Ay, nagbugsutan? Ay, saan ko pa'y akaya ti matay? Ang tay-tayak matan ti lubaw. Naibusanak san iti dara. Ay, sus. Agam amang hawin. Itaray ko langin iti ospital. Napanan nga ta ni Kuste. Apay ngimawag di sekretarya ti barangay adamdamagan na. Napan mo't iti barangay hulti amok. Apay edi mo't makontak di sekretarya. Ay siyak man ti mga awag ka ni Kuste. Isumot ti umawawagan. Hello lakay, apay ayan mau. Sapsapulin na ka di sekretarya ti barangay. Ayan mo, aya. Awan. Isu ti mga awag kanya kitay. Namjak na sumpatan. Ada emergency. Ada tao nga intaray ko dito ospital. Bakit? Anya? Asinaw? Ay, san ko nga mo tinagan na. Impag ata nakaputin. Kat napagam tinagan na Awan nagsusurot ng ibagbaga na. Agpagtit sa amin. Anya? Aywan. Ay mawagaksak pa ayawid ko. Kapilitan na ayawid ko dita balaya. Anya, apay, awan pagawidan na. Di na nga rodam mo, di bagbagan na. Asus. Gamala, makamuka. Diyak na ko ba kaya't nga kaasimot ang agpaiso. Talaga, nakakaasi. Iso akasyenta. Sige, tanay. Kasaok ti doktor. Bye. Bye. Sino nga tangay, Dayjay? Yay, imbag tanda ka kaanakan.
Tulungan nak amang pakni iti may sa abakat ya kwarto di tasirok. Ijay, ti pakaitarusan ya isang putli angkel mo asa nga ile. Ay, sige ante, tulungan kayo. Sino ka na dahi jay? Saan an alawag di baga ni angkel mo. Kaslaan da ka no kurkurang na. Uno, ay basta, maamuan tanto inton isang put na. Aday ta, inkul ubnan. Nagdulpet. Di mo't imbaga asukatan na rin tabado na ta. Ay na, anyan. Kita ang dita pinasot na akong batsyos na. But ti suhilas nan. Apaw, nagnangata iti nakadadayaw. Nabunkat nga ta. Ika simot. Anyat ko na day di hospital. Nasalon at normal mo ti blood pressure na. Nabannog la ka no. Anyan. Naggapgapan na nga tangay. Kas makita iti langan na. Ititakder na. Kanti pamagina. Soldado nga ta dayta. Sigod nga ta soldado kunak kuma. Gapo, ta naka-uniforme. Wangam. Awan mo't nagan na dita bado na. Iso nga rin ti damo akinitak itay. Kat, idi minirak. Kasla nasatsat uno na ikat ti nakaisuratan tinaganda. Dita uniforme na. Nakadadaan mo't ngaminan. Kaasimot at talaga. Nay. Nakaturugsan. Ay, kasano nga raod? Ampunan tadaytan? Paliiwan ah. Kita no kasano amay tuntun ti kabagyan na. Ang mga no sapsapulan damuting. Agkabaw nga tanante? Ay, jaklaan mo. Saan nga minamawawatan, bibang pagana? Nakabakpaklatan. Uray ka di numaturog. Di na idisuday tabakpak na. Isu nga rod asip-siputak akanayon. Ngam talaga di nalata idiso. Di nantupay kaya tasukatan tabado na. Di nakaang dudan. Ay talaga nagdigos matkit day. Aya? Nagdigos? Saan ang nagsukat? Ikat anyapay nga eh. Kitaan nyo, ante. Agmulmuling lang manan. Kasta nalatan. Problema yung kinangkal daytan no saan ang matuntunan di akin kabagyan. Anyapay nga rod nga eh. Basta saan nga agdangrad. Saan mo't a problema ti ipakan. Ngam ti problema no agdangran tukit day. Wendo abang ano impostor kit di mo't nga tatakaw. Saan mo't nga tangag tatakaw? Amangan kit din ng kriminal ah. Ay, saan sa mo't kit di ah? Nagabala. Maamuan tayo tumitlaag no asino tayo taatao. Adda kurkurang day taala kay ti kunak gusteng. Kasta ti paliw ko. Noon nga ta ah. Sa payadamot amak ko amang pilit kinkwa namang lukat iti bakpak na. Mamuan ko ma. Nonya ti linaon niya. Un nga rod. Adda nga tabado na di tabakpak na. Abangan numayat mo't nga agsukat tapno mailabad ay ta nakaduldulputin nga uniforme na. Bay amlatan. Ngam no ipakita na lako matilinaon ti bakpak na. Ket adabado na dita. Mayat nga tamot nga agsukat. Dayta ti sipsiputak no dadtuma. Pasaray siripag di ta kwarto na. Tabaring kunak no maira na alukatan na ket makitak. Angam awan. Nakakaratay latan di ta bukot na. Kas dadinan sapay ket amo anak kabakpak. Anya? Un. Iso ako nak. San samot nga agmauyong no di ket agkabaw. Adala amin ditan ah.
At ito'y kalaing. Inakman kasarsarita. Amangan mat no kabagyan ni Manong Duming, Uncle. Anya? Amangan no kabagyan nyo, no. Ay, saan may kabagyan dayjay? Kasaok la kumangem. Pag isumet ngagsimsim pang agidda, idi sumre ka kuma idi kwarto na. Kasarsarita na, tibagina. Anyat ibagbaga na, Uncle. Maturog kang bagi, ungkuna na. Ala, agmauyo ka talaga. Saan ngag mauyong iti panangobserbar ni Antim Suping? Anya nga raw. Agkabaw ka no. Kanuri siyak mate. Sigon iti paliiw ko. Agkabaw da dya alakay. Agkabaw? Awan nga tanti malagip na. Ure asawa kan tiputot na lakmati malagip na. Kuma. Mataktak pa'y kadataon kadagiti aramidin. Uray ta nasingpot samat. Bantayan milatan kini Auntie Suping numapan kayo ijay barangay hall. Wen. Dito'y kapay labalay may. Kadwaam ng Team Suping amang bantay kingkuan na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, Kapsat. Kapsat, mangan kapay. Ha? Oh, agyaman na Magdalena mahal. Ha? Adakan. Saan ang Magdalena tinagan ko? Siyak ni Supeng. Oh, long time ago. Dagiuray ka. Nakita ka madlaang ay mahal ko. Hindi nakarakupan. Ibatandak. Napo. Oh no! Saan asika ni Magdalena? Talaga asaan asyak ti bagbagam a Magdalena kapsat. Siyak ni Supeng. Asawa ti kapitan dito nagbugsuta na nangampun ken ka. Oh! Ay, apo. I am sorry. Sorry. Uray la nagkurno. Ay, agyaman nakaglimbong santi panunot na. Orasan, umayan da commander. Mapan kami manen iti paggugubatan. Anya? Soldado ka kadi at talaga? Adaw, ti kabusaw, na uyong da. Agisina da iti ulo ti tao. Anya? Ay, kwa? Hintarayak ida. Ay, Imbag, tana itarayak ida. Alya kumanda. ay, Diyos ko. Aglimbong kumanti utot na ito at tao. Tap na maaman no sa dino ti balay da. Ay, maituntun mi kumamat lang. Ay, Adan da commander sa batak idan. ani, rumwarin. Ay, kapsat, mangan ka pa'y di ka kadi mabisen. Mabisinak sangag paisaw. Umay ka manganan. Mangan ka pa'y. Ay, napo, matayaksan. Ay, matayaksan na po. Ay, apo, ay, paltog. Paltog, ipat paturong na kanya ko. Ay, saan? Di nakpaltugan. Pinakan ka lang arudan. Patayon nakit din. Ay, apo, ay. Lante, at paltog na.
Wan ilang, di ka umasidag. Aday wanta umay ka. Aglingod ta dita para doon. Ay, naku. Bantay kayo! Amang ano kalbitan na tipaltong. Ay, susampo. Aday wanta nanti. Ay, awagak ni Uncle Gusteng. Umay ka, aglingod ta pa dito. Aglingod ta dito yan. Ante, impaturong nang di paltog na. Di na magkalbitan. Wan nga rod. Ay, sapay. Ay, kasano ka tanong kalbitin da. Ay, saan Ay, awagak ni Uncle. Bantay kayo! Ay, Diyos ko, boy, sa lakad na kami. Ay na, apay nga tanaya. Apa ente? Apay nga tan. Natagbabantan. Ay, aray atin ta. Ay, saan nanti? Anda paltog na. Ang mga no paltugan na ta. Hello, Uncle. Umay kayo adagos dito balayaw. Matay sandya ampun niyo. Ay, apo. Uncle. Orayin na kayo. May. Mataysan. Basta saan tayong asit ka nanti. Narigaton. Ay, nalakay, danda niya akong nataya na paltugan. Ay, pagkalmae mo, tarik nam. Kasaritak ti dimtang. Madam. Chairman, nangagmiti public service yu iti Bombo Radio. Kat agyaman kami unay. Naiturog nan ti bannog na. Kasla pudpud no anak higubat. Takasano, itay kanupay labigat adi agsarsardeng akas laglemlemeng. Aglalaok ti sagsagabaan na, Chairman. Malaksid iti warsyak na, di na maaklon ti panangloko ti babae anang isukatan na iti asawa na. Anya? Kinuntak kon ti talaga nga asawa na. Agturungdan ditoy. Kasta ka di, madam? Wen, yawid dan. Bareng agtal nan tumeten. Maisublinton iti ospital anay tuding apakatamingan na. Kasta ka day? Naglibas ngamin ijay. Kat nagasat takas kata kayo ti nasarakan na. Di yu binaybayan. Ipaltog na. Imbag tadi na kinalkalbit. Siyak tinangikabil iti dayjay iti bakpak na. Impasadyak dayjay a pinaaramid. Kasla putpud no apaltog. Saan? Sinan paltog laeng. Anya? Ay, Supeng, pagkalma mong tarik nam. Saan mo't ka mapudpud no apaltog yung paturong naking ka? Anya? Toy, ganmet gayam. Toy, ganmet gayam. Ay, anya na dagtagainap. Di mo't lamay dagtagainap kaun. Dumi, mabali namin. Lakay, nakaturog kan. Agpampanonotak. Sa bali mo ti sumbat mo. Ti damdamagag kat no nakaturog kan. Apay ngamin at namagam no nakaturog akon kit kita ta nagdadakkel dagiti mulagat ko. Ay, amok kunakon ka, masuron ka manin. Gapota ka na yun na klaso tilen. Ay, saan ka asutilin ita? Uray turugan nakto, no di mo kahit amangag ti istoryaak. Anya day taya. Nagpulo mo't laangan. Sino? Malagip mo, day di nakaribal mo kanyak at taga-ilay. Taga-ili? Sino ka nakwada? Talon samot iti nakaribal ko at taga-ili. Ni ka di animek, di kahit maasawan. Ay saan? Sa bali. Day di ngay maton at taga-ili. Maton? Sino aya?
Ni kadi wood carving. Kanya wood carving. Si kamot, aguyaw ka man nga tan. Agpay sumit nga da wood carving idea na karibal ko at agaili. Wood carving ko Tano barnisam labasit. Awan dumanan kadagi may lakla ko iti souvenir shop. Wan. Kita laang. Nagpulumot laangan. Natay ka nun. Iso ka diti bagbaga manadayain. Wan. Nadamag ko man idinapanak na kitsinda itay bikat. Ay, adumat at nakabkabil na di atao Ken napatpatay kunam. Saan lang amin na matiltiliw. Aging ka nagpukaw dito ili tayo. Ita, natilimot laangan ni patay. Talaga nagpulo Ngamin laklakay na nga tati kinamaton na. Amok pa yan. Basta na ipadamag anatay. Ngaguri ka man. Kasanumot nga yan na pasardeng mo ididayjay anagaram kanyak. Naglaka? Amukmut nga araklat sangsangun. Nakibarkada akmat basit ide. Kit pinainom ko pinainom. Aging nga edi kuan. Kay kayat namutin ti aginom. Ngam timang sarong karking ka. Kastalaan. Kitwin. Kit malas na idin Ta insukat na kamot iti arak. Ay ngam. Agure ka. Sino ka nubot nga dinang patay king kuan? Ay, anyat nagan na di imbaga tinagipadamag. Ay, balagip ka. Tigri ka na tinagan niya ng patay king kuan. Ay kat. Nakasarak mutlat katukad na. Ngam nagasa ta nakapaglakay pa isakbay pinatay tiagnagan iti tigre. Anya tigre ti bagbagam. Kitya imbaga manang patay king kuan na Jay aso na ngagnagan iti tigre tinang patay king kuan na sa tao. Anya. Uy. Kinagat ka no jay aso na matlaang. Saan ka no nga may na nagpa-injeksyon tay nyaling-aling na. Aging nga nagtiwol. Anya. Aso tinang patay ijay kinunam anang isukat kanya kiti arak. Ay. Nagkat namurmurayan kan sa amot tayo lakay. Idin to tagtugtuglap ka itayay. Ay, na murmurayan na makaturturog ako na. Maturog dakit din tadigat dila kumpurmi di tanti mais istorya. Nagbidan. Nagurukan di sofing. Ay, anya ka no? Apo. Bagay ko na tinaglayak tigayadan pantalon ko pinadayat ni Inang Ijilia. Side view. Back view. Front view. Wow! Nagtarkan ko stilo. Mayatin pares ko abalikbayan style apulo. Dayta. Apaw! Ay. Nagtaaran ti barok nga imala kanya. Ay, bagay ko kadimot lang amang. Data. Ay, bagay mula unay barok. Imbagta nakalako tayo iti iray. Napadaitan na kamutla ni Inang mo iti baro pantalon mo. Ayun namang. Ay, adamot la kasukat jem patawi jo kanya kalabong-labong pantalon yon. Mayat man tarubat mo baraw. Anyan da itaabis ngay. Impabangir mo matlauna yan di tangatuan tila payag mo. Ay,
Madi akitaan. Amang? May mayat no ipating ngambasay tabis ngay mo. San akasta adandani di talapayag baw. Ay kwa, maday. Ay, yak bagay ti bagbagayo amang. Maday ni pating aktivis ngay ko ta malukaisan ti kwa. Anya ti malukaisan. Ayun gaya maya. Ag parang tipultak mau at hinaawid mo kanyak no kwa. Nagadubot ngamin asa baling ipatawid yung kanyak. Pira kumamot tinday takalbuyo. Di ka man gusteng. Dahil to'y pultak ko ti ayan ti swerte. Anang iputot kan ka. Tap no amaw mo. Anya? Anya jekino na ni amang ita grub-grub watak. Iti isa sarang karko kinisuping armak. Swerte na kano di pultak na. Damagag ko man kasano nagswerte di pultak na. Damagag ko man kasano nagswerte. Ngam mataktakak muteng. At marabyanak mo na yun na mapan iti balay da soping. Ay, damagag to man no apay ako na naaswerte na yipultak na tapnam mo. Ang mga no agswerte akto mo iti mga ramkin di soping. Ay, dayitan ti balay da soping. Ni, apay nga ay. Kaslag nervyosak matang. Dahito'y sakit ko. Tadatak-takrot ko na ko. Ay, ikararagak man. Apo Diyos, sapay kumata maarim ko ni Sopeng. Sapay kumata ni Sopeng ti mangilukat itiri daw nagtuktokak. Sapay kumamit ta nakaturog da amang kaninang na. Kansapay kuma. Tanabsog yaso na kat mayatan ti kukuluban na nakaturog. Tanusan nakataulan. Amen. Ay, mayatan. Nakisayan ti kipak-kipak. Agpatuloy akong. Thank you, Lord. Dinengeg mo ti kararag ko adi agtaol di aso da. Agdokdok ako. Sabay la kuma. Tani suping ti mangilukat itiri daw, apo. Sapay kuma. Ay, thank you, Lord. Ala! Si kakayang gustin? Ako, thank you. Ang kararag ko asikat ti mangilukat itiri daw pinatgan ni Lord. Shhh! Di mapiksaan. Ha? Oh my God. Hindi taruak ti pagsalitaan ta. Oh my God. Dito kayat na kon, sumbatam ka din itiwan, di pa nagarim cooking ka, my loves. My loves sa rupam. Anya kayat kan? Agawid kan? Anya? Agawid kan. No di mo kahit amang ti makasugkar asaw ni amang kuno makita na ka. Alan, agawid! Anya, matay? Inabok na kakasla di aso da. Sana ka na swerte akas ka ni amang. Nabay na anak iti husto. Wan silbi, tinsibo ka pantalon ko.
Ay, Busting apay akas tatilangam. Pinasted nagyar arma kamang. Sana ka maubay. Itaray kong taon. Ay, saus. Made, tikas ta pang panunutaw. Ay, basta. Itaray kong taon no dagundaway ka. Ay, anjay putot mo akon kunam at mawid ken ka undong. Sangitan na kidindi kinakapoy ng agaram. Ay, nalipatan nandiay imbagbagak at awidan na kanyak. Nay, apay, anya ayat imbagbagam at awidan na. Jay taktika, ti panagarum Jay pinangal-alakin ka iday, bakit? Di ka agsasaw iti pinapalsaw. Impaasawa nak kang kaidi ni amang aya no di mo imbaga nga inapaprosan nak. Saan ka akayat iday tapno amam? Iyay. Naasawak ni Inang Mau, gapu iti karabasa baraw. Karabasa amang? Wen, gapaw iti mula da karabasa. Sanyamot nga iti pakinaigan ti mula da karabasa mo't. Inabog nak ide akas laaso day di amang ni Inang Mau. Angam sa anak apimanaw. No di kat naglumengak iti sirok ti pagat sikat ti kangato na apala-pala ti mula da karapasa. Anya? Okay, anya tinapasamak? Ay kad idi kuan. Nakitak ni Inang Mau nga agturong iti ayan kao. Angam di na Mau nga adak iti sirok ti pala-pala. Mapangayam agpuros iti dengdengen na abunga ti karapasa. Okay, nakita na kayon? Saan nakita nga uray adakla iti igay. Napuskol nga men dagiti rangaw anaguyoy iti pala-pala. Idikon? Ay sanak nagkutkuday. Kunak no nakita nak iti sirok ti pala-pala. Tagtantanaw. Tagayam, impagarup na abunga ti karabasa jay agdaw-dawadaw atuktok kao. Iti pala-pala ti karabasa da. Anya? Okay, anya tinapasama namang? Denggenak namin Ang sige, ituloy yo. Idi nagduan na nga inigaman ti tuktok kao. Nagiryaga kun Ta, tiri-tiri na mutan ti ulaw. Anya? Ay, nagikikis mutan ni Inang Mau itinalaaw sa kigtod na. Imarayat mutan day di apong Mau. Tapagarupan na abini isong kao. Iso adayay. Impaasawa da adagos kanya kaon. Iso nga adda ka aputot ko. Gostay. Kastagayam ti love story yung kanina nga mang. Mayat! Ay, tag ni Gusting. Sa bali mo ti kinayat na, naundang. Naay. Ibagam kanyak ti kasta kasyak ti inang ni Gusteng kinliit. Amok asyak ti kayat yu para kini Gusti. Nay, kat Gusti pa iti awag mon ijay timangken Agusteng anagan jay anak kao. Ada apogi iti panagkitak no Gusti ti awag ko kenkwana inang. Sa bagay,
Malakanyak ti anak ko. Karuprupak, iso apogi. Ay, agpaiso na ita, inaundang. Ada, di ka madanagan. Tangay saan akayat ni Supeng jay anak ko. Ken adapay asaan akayat ni Kipot nga ama ni Supeng. Sikan ti Arman ni Gusting ko. Ay, agpaiso inaundang? Uwan, iso abay amta, ireto ka kenkwana. Sika ti kayat kau. Ay, talaga? Siyak ti kayat yung amanugangan? Uwan ko nakngarudan. Uray kas kalaim pasikig abigao. Kay kayat kapaylaang iti dayjay aputot ni Kipot. Ay, thank you, inaundang. Ay agpalukmag ka tapno maay ayaw ni Gustingken ka. Kiliit kamat ngamen. Ay, uwan ina, mga anak kun iti adungain na po'y tapno lumukmagak. Uray, sukatan nantun tinagan ko akiliit iti dakmag. Ay, di mo matsobraan ti agpalukmag ah. Mga no, ad-addan to nasaan ama ay ayukan ka. Ala, sa anak samot ama kapudno. Anya lang arudan nga ina. Nembag, Kaya mom ni Supeng ti mangilukat iti ridaw, ay nagparik na kanya ka da kayo Wen, ta inururay ka. Kasta alang ha, ti lalaki, ti agbalin a manugang ko. Maday. Madi at talaga. Salbag da iti alakay Kipot. Sirig-sirigan na sanay bagat ti Madi. Apay talaga ka di nga armam ni Supeng. Ay, wala ka. Madi! Te sinyal mo. Saan ka akayat a manugangan? Nay, apay ama. Anyat na sirigyo kanya ka Madi a sinyal. Madi, ti panagululong. Anyat ti kay asawa nama. Agawid kan. Mikiliit laengan ti armam. Naimbagday jay tamayat nga ikasar mo adagos. Ay nga ama. Kasalitak kumapay ni Supeng. Pinagbaga akon ni Supeng. Saan nakaakayat gapota di nakakayat. Di nakayat ti maikamang item. Ay, gusto nga rodan. Diyo, saan kay balikas ti gapuna? Adiyo pangayatan kaniya? Alang nga rodan. Pumanaw kan. Talaga, asaan ka akayat amanugangan? Ay, siyos. Indikap ng tirira. Uray man na niya tibagbagam. Sikala kay Kipot. Asawa at ti anak mo ni Supeng. Hoy, Gusting! Apay nga da ka di kasango ti balay may. Tiyamba. Hoy. Itaray ko ni Supeng. Hoy! Apay di kagsao. Ay, oo, may kasupeng. At napalitok ng itid cooking ka. Gusting! Ibatan na! Ay, nagalasan. Anya day siya natagtagainap kaun. Ay, abo kaun. Isumitlasaan akayat ni Gusting amanugangan idinitumeng. Wan, malagip kaun. Tinulad na day ni amang akatugangan na.
Dumi, mabali namin. Sumurot ka, lakay. Sa din na. Na, kabaukan san. Domingo ita, siyempre, mapan kami makimisa iti kaanakak. Ay, sus. Ay, pumalipatan pa intel daw. Kasano adi mo malipatan aya, kat tala barangay mata ti pampanunutan nga oray Domingo. Nagadungarod ti aramida, karipo, ti barangay. Ay oray pay, masapol nga isa par mo ti makimisa Maminsan lat makalawas mat, awan pa'y 2 oras. Lawinin. Anya daytan? No saan kon nga ipalagip ka? Saan mo ang malagip ti mapan makimisa? Wanan. Na, Nyan. Mabit lang nga ro, dagsukatak. makaungot pay. Ay sus, sige, urayan da ka. Mabit lang. Oray kat nagdigusak matidikalman. Sanak pa yan ang dud. Isu Makastrikak mat nga tayo simbahan nga oray sana ka nagdigos. Saan kit daing? I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of a lonesome time. Ay, sus, nagtarkan ko stilaw. Mabalinday ta narbada niya ka nung. Ayan. Ida kamot lang maurayan. Pakanta-kanta ka pala dita sangot isarmay. Maladaw tayo. Anya. Papanantaya. Na. Kadur urayan da ka. Mapantayo makimisa. Papananta ko namkit din. Apay, saan ka badla sumurot aya? Ay, aday mawag kanya kitay laang. Iso adagasik ni pari-pariyo abak na ang dita laod. Dagayang pa parang may. Kunak man nung may kamot makimisa tar urayan da ka. Ay, saan pa'y laang? Intun sumuran mo Domingon. Sa anak ko maamapan napatag di papanan may. Ay, hapo. Isu ano saan la Domingo saan ka mapasensyaan? Alawan. Noon una ti mapan maki happy di tagam ti mapan agday-dayo iti apo makamuka. Ang mga nuyaw awan nakapay day adon paryok. Nana. Binir nga sa mutin ni kumparek. Wan. Birngas dagiti masurun ken ko anati don paryok. Nangagpay sa ugam paidam kanaw. Kat gapota barbangiset. Ada mga awag kan ko ana iti pariyok. Takas laubot kano ti pariyok. Ti rupa na. Nakapo. Gapo nga ta. At napugot. Iso akas la kangisitin ti pariyok. Ti panagkita da. Wan. Nalabas mo dagita ngagbirbirngas. Isalbag. Diyak mo't lang maurayan ni Don Pariyo. Kuna nang oray diti pagtugawan diti paraangan da. Sapay makayap-yapot tinagdaga nga panaw. Ay, isang girak mo langan dito eh. Iparabaw ko dagiti sakak dita may sa tugaw. Kuna nang agdigos kan agahit lang. Ay, naglukon. Mabayag pa'y nga taya. Yakla ko manurain ng kababain mo. Pakapatuglap na ko ay kastoy. Apay pariyo, talaga ka di nagbalinin a Diyos mo, di kinabaknang mo? Wen, bakit? Sa anak nagbalin adon paryo, no sa anak nagbalin awais, idi adak pay lang iti poder kas congressman. Maitugot mo ayaday ta, inton matay ka. Amok, saan ko maitugot? Namda kayo kadagiti talong anak ta ti mairanod no umun unaak
akong payon ni patay. Matlagaya. Hangam, dakkel adayaw, ti maibatik, agsipod ta amin amakam ammo kanyak. Dayawon da, ti kinabaknang ko. Agraman dagiti sigod akakaduak anangangatong opisyal ti gobyerno. Kayat mo nga rod, amay tapwak kanto ija impyerno. Oh, apay, napaneknekandan aya nga da impyerno. Amin lapat patyan niyo. Aniya? Awan pa'y nakapaneknek iti dayta. Awan pa'y nga agpaiso ti tao ang nakapanagnak iti dayta. Nga mabasa iti Biblia. Di ka ngamin makimismisaket. Dayta pa iti isersermon dagiti papastor ken papadi. Oho! Hadula amin dayta. Basta ti amok, naragsakak, nabilegak, ken sikatak. Bakit? Aniya? Magatang ko ti amin akayat ko. Makapanak iti kayat ko, apapanan. Jak amukin ka. Para kada tayo amin daytoy apanagsalukag ko. Nang runa, aga po kada kayo. Kadagiti anak ta. Bakit? Ngam ti dakes na. Nagbalin ka nagamrod. Napagklan kan nga amal. Na, saan a kinaamal daytoy? No day kat kinasalukag ken kinagasat. Jaka mo kunakmanan. Basta sa anak a pabor iti aramidem. Ti ammom kadi ket naragsaka gapu iti kinabak ng mau. Anya, saan ka pailaan naragsak? Sa anak akas kadagiti daduma, anaragsak dang nobak nang da nga uray nagtaod iti dakas ti kinabak nang da. Oh, adula amin. Hagyaman kakit di, tamaipaay ko kada kayo. Tinagin awa pa nagbiag asap-sapulan ti kadwa na tao. Ay, di nagipadpada kadakwada pariyo. Sa anak akasta. Saan ka nga ayunan tadakasan ter aramidam? Oo, makaammo ka. Basta awan kapatgan kanyak, iti daytoy abiyag. No di, ti sanikwak. Ti kinabaknang, anagrigrigatak. Ay, nastrukan ti demonyo tautek mo pariyaw. Oh, di ka man klara. Saan kumat atinaktakaw ti kinabaknang ko? Gapo, tanagrigrigatak. Naglingetak. Mawatam. Ay, awanan man ang sopeng. Tinalikudanan anamin pinsan ni Pariyo ti Diyos. Anyan. Saan mo takas jay idi nila kay mo? Nakulaapan ti panunot na. Awanin ti denggan na nga ibagak. Ay na, kasanungataan. Ay di ka maumak, Clara. Bagbagamlat ta. Kanayon nga ipalagip mo ni Apo Diyos. Piloso po anamin pinsanan. Apaan nagpayan no ipilit ko lata ti ibagbagak. Anya? Uwan, imbagak pa yan, asaan to amakastag iti pagarian ti Diyos ngam. Kinatawaan na kidden. Ay, aglablabos nga roda. Kunana, ano matayan ti tao, awanan ti maaramidan na. Awanan ti amuna iti daytoy alubong. Iso nga, aramidan na kano aminan tay amuna amakaparagsakken kwa na. Kang runaan kanon ti panagpabaknang na. Aniyan? Awan kanupay met ti nagsubli kadagiti natay anang ipanagnet kadagiti ibagbagak. Iso ako na nga awan kano ti makun ko na nga impyerno kas kada paraisaw. Ay, pulos nga rod nga awan denggendan. Iso abay amon, amapan iti kayat na. Ay, bay ako nga aramidan na ti kay kayat na. Saan ko nabiyangan pa?
saan tayo mata na nakadwa mapan makimisa ni Uncle, Auntie? Awanan. Napatpatugan da jay kumpare na ngem ti amin na banag. Nalipatan na pa yan ti pagribagan na iti apaw. Awan dumadaan kandon paryaw. Nagbak nang dayjay. Talaga adon. Bagbagay na launay gapu ijay dakkelabuksit na. Si kamot. Jay pa'y labuksit na mo't tinakitam. Anya nga tati aramidan tayo. Noodala nga ta ni Manang Rosa. Ungtan na nga ta ni Uncle. Apay nga, di na kayo mataning kaskaso. Ay, basurunak nga rod. Ngam ulit-ulit tama tabagbagaan. Tabareng dumngag tumutlaan. Ikarigatan nyo kit di nga awisan na makimisa. Naisungsungan iti dayjay adon paryo akong pari na. Un nga rod Ala, kasaritak tumanin. No di tabang ikaskasaw, iawag ko manin kini Rosa. Tapalagipan man met ni Rosa. Un Amok, amatig na itumatla ang tirik nana. Ikararagan tayo, Auntie. Anya pa'y nga road. Day talaangan ti mabalintang aramidan, kaanakan. Anya kid iti makanam na sumurot-surot iti dayjay adon paryo Naggrabaw ti rason na. Gundaway nakano ti aglang ay ta si bibiyag pay. Anya? Un, ngambay bagbaga akto manin. Bili baka talaga keng kaparay. Dakkelan ti nagbaliwan ti biyag mo. Imasinso ka talagan. Panagsalukag ti puunak kumpare Gustilo. Kan siyempre, adanayon na asikap. Awanan sa pulimpay. Nagdakkel ti balay mo. Urela talo ti modelo ako, Chim. Ay, bunga amin ti panagsalukag da kita, pare Gustay. Isu nga rod. Nagasat na kita nakyo, taado ti tawiden da. Ay, rabi imanen, ngam di pa'y nakasangpot ni Gusting. Saan mo't nga tang overtime di barangay hall? Taimbaga mo't di sekretarya nga danapanan na itay malam. Napnapanan naman nga tan aya. Ijay man nga tan ayan ni Pario. Anagbalinan adon. Sapay nagawid mo't di ka anak kakakadkadwak dito'y balay no kwa. Awan kadwak iti agpat nag-itano saan asumangpot ni Gusteng. Ay, madensa talaga tinasumuknan. Tumangan ti rabi pare Gustay. Urayan ta dito'y paraangan may jay gayem ko anang isuro kanyak no kasano ti bumaknang. Ay, sigod kanukat agayem na ka. Kasta. Kahit ko makita. Isu nga agawi daktulangan kalpasan makita kan makasaritak mit. Una. Pabaknangan na kamot iti husto dayjay. Kas iti panagbalin ko abaknang. Gaputa inaramid ko amin. Dagiti imbagbaga na nga aramidak. Mamati akon king ka, gaputa makit-kitak, daglaplapusanan a kinabaknang mo, nga ebidensya kadagiti bagbagam. Apalan ka pari-pariyo? Iso nga rod, akasarita mo't ni kumpare. Agpabaknang kamutan iti husto, akas kanyak. Ne, isunday ta sumungad. Apay ngay akaslah kabutin ko day ta sumugad. Rumsik dagiti matana. Pare-pareyaw. Agsakit mo ting tiboksit ko. Ay, agawid ako. Sige, ditakan. Agkiwar tiboksit ko. Ay, napayag si Aray balay may baray.
Ang sublikan to ah. Wala, nagsubliak tao. Salbag. Paingay. Kilatadyak maawatan tiriknak. Sa nabali. Makita kan makasaritak tumut lang na agayim ni pari-pariyo. Takrot na ijay kumparim asigot a kumparek. Kabuting naksa. Jak amo, amigo. Agsakit ka no, tiboksit na. Isambot na iji balayda. Maisambot na nga ta. Amangan no maabutan. Dalaking kwanan. Giyamanak, tanaure kagayam. Napudno a kagayam. No imbagak na umayak a talaga. Utang ko, ti amin a kinabaknang ko. Gapukin ka, makunak asya kun ti kabaknangan dito'y nagbugsutan. Wen, ang pabaknangan kapay, aging ga iti agbalinton apagiddaan ti kwartam gapot ka aduna. Basta aramidem amin nga ibagak, kasukat dagita a kinabaknang. Wan gayam, aramidok ti amin nga imbagam. Anya gayam tinagan mo. Adon ti naipahi mo kanyak. Jakpay amo tinagan mo. Kasano kat itala adamagam. Iso nga itala ang mat nga ibagak tinagan ko. Siyak ni good. God? Ay, ada ka dimot nagan a God? Adda? Tinagan ko. Good. Isumot la agud ka agayam. Tagud gayam tinagan mo. Sa di naman ti papanamparyo. Domingo ita. Sumurot ka kumamit kada kami, kadagiti anak mo, kana pumamakimisa. Ada na patag-alakad ko. Ada kasarita kata, maipapan iti negosyo. Kan adda amang isang pet kanyak itinawad-wad a pirak. Ay, pirak! Ay na, dahi talatan ti adda iti panunot mo. Hanya ket nga rodan. Agyaman kakit di. Takasta, ti kinakagat ko. Tano saan? Aging gaita. Agdil-dil-dil tayo pa'y lang ata iti asin. Ay na, talaga ang nagbalinan adyos mo ti kwartam. Nuawan kwartam. Nga ka. Saan mo amagatang ti anyaman akayat mo? Saan mo amakan ti kayat mo akanen ken aminan? No kasta ka, saan kanyak? Ken uray dagiti anak mo. Saan da akanunungan day ta apa nagpampanunot mo? No saan di saan? Himado ti gagayem ko akasmet lang iti kaadon ti kwartak. Pasig pa'y nga agkakangato at tao. Opisyal ken padak met labak nang. Sa anak apabor kadagiti aramidam. No, madanagan agpaikit din. Pagdanagam ko ma. Ang mga numay padamag tulaangan anatay kan. Rumbeng amaragsakan kanukasta ti mapasamak. Tawanak ton aparikot mo. Niya! Ni pari-pariyo mati mawawag. Hello, paray! Hello, pari Gusting. Awisan ka kuma. Sa dinaw? Mapanta ko mamakigalyera.
pigsa ti derbita. Saan ka nga agdanag? Dakkel ti ited ko abalatom no mga bakti manok ko. Anya? Saan lang adayta? Dumagastan tupay iti patay sinti. Kat mangiti bulta iti uray sagdotwata. Abaw, hey, mayat ah. O talaga mayat. Agragsak takit eh. Libasa mo ni bagat mo. Di nakapalubusan, pare. Ay talaga saan nakapalubusan na ano ibagak kasi ka manenti kadwak. Anya, ay sus, talaga akasurunnak ni bagat mo Awen, pare ko. Ngambayam, kita agno kasano ang makataymingak. Una. Libasa mo. Sus, at danto pa'y maaramidan na aya no nakalusot kan. Ay, loko ka. Kasta ka ditar aramidem kini Clara? Ay, bagamon, pari gusting. Pasat ti panagbaknang ti panagulbot, kan panagsikap. Nauray mismo pa'y nga asawam ti sikapam, pari ko. Anya? Saan kitin? Anya, umay ka? Urayan ka? Sige. Anya nga oras aya? Urayan ka, aging kat alas 9. Domingo nga minita. Ket namnaman da suping kenti kaanakan na akadwak amapan makimisa. Ay, sos, adula amin da misa-misa dita pari ko. Sa maysa, kas kalasaan akapitan ti barangay yo. Agbalin kamat anaturay, kinipakat mo Anya? Aglibas kakit din. Tama pantay ti ipagpagak. Ang mga noong may ijay ti gayem ko akayat mo na makita. Wan! Ay sos, bumaknang kamat no makasaritam. Kat umanugot ka iti kondisyon na. Sige. Urayik nga rod. Pari saryo. Ay, pariyo gayam. Nay, sigurado ka? Bumagnangag matakasking ka no makasaritak ti gayem ma. Una, no makigayem ka. Kat mayat kamat kadagiti ibaga ng aramidom. Automatic, pare. Nagbiit ti ibabaknang mo. Oops. Ne. Apay akilat ngin sarding mo ti kutsem. Ada nagpara, pare. Ti kumparik akasinarak ta. Ti nagparang. Umayon. Ayan na. Ni good fire. Awan. Hangam good laeng tinagan na. Awan fire na. Ni good fire data pariyo. Pandar ti kusim itarayan ta. Nay, apay pare. Ni satanas sayta itarayan ta. Satanas sayta. Satanas. Ay, nagdakasan. Ay. Nairidap mo sa amat, ti pananguray mo kanyak, pari gusting. Mapantan. Kwa. Ay, urain ton maminsanan na sumurutaking ka, pari-pariyo. Nay, abay ngay. Kwa, kilat mo't nga agsakit ibuksit ko. Ay, apo, pira pumayso. Dumi, mabali namin. Ay, malamin na. Nagdigos. Madmadya talaga tinik na. Di saan ka nagdigos? Nakamangan na may kontrak at igor-igor mo lakit nga ron. Nga ron. Ay na, ang mga nagpanating agpaikidya din oras Nakapoy talaga ti resistansya kay. No di kamot ngamin tumarinda kita insang-sangput mo vitamina para sinyo. Sayang pwede kita libra supply iti barangay no di matumar. Kunak ngamin no tumarem. Ay maliplipatak. Sa may saada mo tumtumarik dita. No di mo tumara ni padawat mo langan kadagiti mayat. Nuwanan.
Nagitay senyor ama nagsakit ti pangtudak. Sino nga'y kumakadaga di man nagsakit? Nagitay kanayon asaan nga gatindar. Di mo't agsakit daya isot pambarda. Awan mo't unay ti kasta arason dagiti saan nga umayagat atendar. Basta saan dalatan nga umay. Awan pakibiyangan da no mailistada nga absent puno saan. Basta ited munto kadakwadan. Ay, madamdama akton nga grubot. Awagak langin di sekretarya. Tambak no asino akagawad ti officer of the diita. Tabilinag animbag. Si kamot gaya mo niyang. Nakay. Anyan day taalangap. Ni ko chairman gusteng. Himayak dito'y balay yun ata. Awan nga mininjay barangay office may. Ay kwa. Madman diti bagina. Ang apay aya. Ay, reklamok nito niyo. Kakaasi ako niti pampamayan na. Kas makita yung mat. Adan na nasugaba to'y sigod na nasugaba bukaw. No apay nga minadi ka pala agpap-trim mo nagpaputin di tabuok mo. Uno sa nagpinggol ka kumakanayon. Tapno sa nakasta ko namlan na alipugpog ka panawan. Kasanaw pinangatnak nito niyaw. Impungot-pungot na manang sufeng. Anya. Impakta pinungot na ka lang. Di na ka dinanaw. Di na mo amo tagdanog dayjay. Kan nalainga ka glisay. Iso nalisyak. Ay. Nalisyak amin nadanog na. Siyak tinang disnog kan ko ana. Iso na black ayan. Anya. Baliktad. Nasaksakit pa ingam ti panang pungpungot kan panang karkaramot na kanya. Tinaduktalak nga ramid na. Apay, anya ngamin ayat tinaduktalam. Ko, manang supeng kababain. Saan ko may baga? Secret. Kasano da ita? Saan mo may baga ta kababain? Secret. Sino kami? Manang supeng. Unyang, panunuto mo muna da ita. Saan mo basta ibagbaga? Naabangan na masudingan kanto, nagbabawi ka. Ay, sana itong agbabawi manang supeng. Talaga makisina ako. Hindi ka sanaw. Pumanaw kayo di balayo. Ano kasta? Ay, saan pa ya? Sana pa ya pumanaw. Mayat nga runmat nila kayo mo nga isuti pumanaw. No sana pumanaw. Ibaga na, nonyat kayat na mapasamak. Basta, agsina kami. Saan ang mabalinday ta ako na? Apa yung agasawa dahi takot rumba, kasalbaran niya. Di ba nagsina, may? Ti solusyon, ti problema, may manang supeng. Tapno na wayan, di babae na. Katsi ka, ada ka di mat mabalin. Kahit ko asawan, ada ka di mat kasukat na ka. Nalakala nga sukatak no kayat kaw. Isu adinak man karit-karitan da di alalakay, tamakita na. Sige, manang supeng. Agawid ako. Taibagak ijay ababaero nga asawak nga agsina kami. Naimbag, kasi mangpit kan. Hoy! San nagmanmut ka tapi mana wadya ko nagsublay? Napanak nagreklamo ijay balay da chairman Gusteng. Anya? Hinreklamo ka! Isu nga imbagak nga agsinatan. Ay, nukas tati kayat mo. Pumanaw ka nga rudan. Anya? Siyak ti pumanaw kunam? Ha! Nung kapanawak da ito'y nagrigrigatak, anya? Sika, ti pumanaw! Anya, nagrigrigatam.
Ado, tirigat ko ditoy. Dito itinapanantay tawid ko kada amang kaninang kau. O sige. Tapnawan tiluge. Paggudwaan tatoy balay. Anya ti may paayme manang onyang. Kwa, ni ko ma-chairman, ti kasaog. Ah? Ikasta? Sige, agtugaw ka nga rod. Madamdamalaang at danday jay. Uray mo. Ay, thank you. Aglablabasan di asawag. Nay, makasangsangit kan samot kan manang unyang. Apo, diyag malabdan, di pa nagsangit ko. Gapo itinalauso na sakit tinakam ko, kagawad Maria. Nakayuman nga tati adda itibiyang ko, no di kay makasangit. Ha? Ay, apay. Agap-apa kayo lata? Di pa'y nalpas ti gubat niya? Ay, naldawon na gubat kagawad. Iswa, pawitnesa ka na kaya nga opisyal ti barangay. Ti pa nagbingay may, jay balay may. Anya? Uwain kagawad. Iswa, kaya't kau akasao ni chairman. Talagang agsina kami kanlakay ko, chairman. Saan kanto nga ta ngagbabawi? Awan to ti pagbabawya, tawag mo anak may. No nga'y madaan kayo matlang iti anak. Ay, santo na mapasamak ti kasta. Iso nga agsina kami, tawan pa'y anak may. Ngalala, awan makalapad king kano kasta ti kayat mo. Di kasano nga roday ta. Asino nga iti pumanaw iti balayaw. Siyempre, agsina kayo no kwa. Dayta ti umay ko ibaga, chairman. Ag-witness kayo. Agsina kami, ngam, awan ti pumanaw. Kasano rita? Kunam ngagsina kayo ngam awan mati pumanaw. Agsina kami iti pagidtaan, chairman. Paggudwaan may, jay balay may. Kasta? Nagbanugan mi adwa day jay, chairman. Awan may sa nga akin kukwa. Iswa, paggudwaan mi na. Kaya ba kaun, iti karpintero, mga ramid iti division, jay balay may. Kapangaasi yu, chairman. Ag-witness kayaw nga opisyal. Anya nga itanot pagaw. Na divisyonan yon, di balay daon yang. Wana na. Makapakatawad damit. Agsina da. Saan damot nga agin na dayaw? Awan mayat apo maadaw, di balay da. Ta nagtinulungan da kanong arod apinundar day jay. Iso apagudwaan da Pata sabingay kanong arod. Ay, madi talaga ti agsina nga gasawa. Agbalin a problema dagiti napundar. Naimbaglaang no nalakaabingayan ti amin na napundar. Naku namon, naimbag katawan anak kasanungatan. Una niya, kasanon no adda anak da. No may sa ti anak da bilang, ay kasano ngay amabingay da. Wun nga rod, kat imbag no dwa kunam tapagsagay saan da, ngam na may sa no talo da. Ay, narigat abingayan. Nalpas talagang tibingay yaw, mang tonyaw. Awan lugen. Maday akitaan. Ay, talaga maday. Ay, sang kakita ti pan nakagudwa ti balayaw. Mayati na mayan may. Ay, nasaysaya atan ti kastay. Talaga ka di asinan. Awan sinubyan.
Depinday. Nay, kasla adamat lagayam namnama ang makapagsinublan kayaw. Anya ti amaw no aradas nagtumutlaang ni unyang. Anya, ay baliktad sa amang tunyaw. Saan man ay ayatanak ni unyang. Ure agpustata tanod pag-aw. Nay, ay sos, laglagi pam to'y kunak. Ag silpon tumot laang jay nagudwa abalay may. Uray para labaak langan kadagiti namurangan nyo kun Chairman Gusteng, manang supeng. Awan mo pangalaak iti pagbiag kaon. Anya ngay ita, makababawi ka nga tan, iti pangedeng mo. Di mo na panunot, asika ti maabakan. Uway, agam, diyan nga ruring kayat ti makiapa. Ala, umay kalat na dito'y balay noon aram remidam. Oray anyala ditan ti patrabaho ken ka, ajak patrabaho. Tapanggapok mo tamang to iti kwartam ah. Diyan mo nga min dumawat kun tumyaw. Tanagsina kami. Katuod ah, mas daawak mo't ken ka ah. Dakil mo ti masapsapuran nito nyaw no adamatay. Makisina kakit din. Diyan nga min kayaten ti makibingbingay iti ragsak manang supeng. Babairon tumo nga min. Noon samot ti kinapod no ti pampabasol mo kay. Ay ada, agasam. Nakalipstick adi na oras no daduma. Nakirin no biro blakit de iti ampang no kasjay manang supeng. Anya. Kaslamot. Apo, kaskarina mo't aya malipstickan no ada. Anya di kunap. Nakirin no biro. Kawan. Nakirin no biro iti tudong-tudong. Ay, sus, po, anyan. Sobra kamot nga agsarita, unyang. Amang ano iso amis mo, tinang lipstick, iti bagbagina, iti subil na, kunak man laangay. Anya? Nay. Mabaling mo. Oh, makita. Bidot nga tamot, di atap mo, nga da babae na. No iso amis mo, tinag lipstick. Nay, anya ko maaga po ngay lipstick. Dahita, tinas ka na doktalam. Amang ano adamat iduldulin na a lipstick. Wano, adamat iduldulin na apalimod. Ay, talaga gayman nagsinakayon kiniunyang baraw. Ay, wan irang. Aglablabas mo't nga midang. Ay, mga no si kamot ti ayan ti question, anak kao. Anya kumati question kanyak, inang. Napudno ak nga asawa, di manugang yaw. Talaga ka di asan asika ti ayan ti problema. Ay, malagit mau. Tay kunam ide. Adi kan mangas asawa, Ay, wala. Inang mo, di ila malaglagip na. Ay, mga no. Inkorren, di kino palimod mo, tung palbiag mo, anak ka. Ay, inang mo, awan day jayan. Secret forever day jay, inang. Oh, anya ngay kat. Madlawan. Amang ano day tapay tiga puna, asaan mo masikugan ni bakit mo, Iso nga awan pa'y anak yaw. Saan man atilay bagbagayo, inang? Basta nakisina kanyak. Awan mabalin ko. Sana bale? Agbabawin tumot laday jay. Kakaasitan. Tawan kwartanan. Mabain lakit di dumawat kanyak. May sapay day ta. Kababain kayo kadagiti tao.
kundi sina kayaw. Ay ngam, diding lati balayaw, tinagbautan yaw. Ay, basta. Saan ang makaalatiw iti ayan yaw? Ta pinasimintok ti dibisyon. Iyapay kat makitkitan Ornuson yaw ti bagbagyaw. Ito yaw, anak ka. Inanag mat. Di ulitin nga ibalikas dita tonya anagan ko. Imbal lang kung dayta anagan ko. Anya nga yun yang. Mayatin tibiyag mo ita. Wanan gubat ngayon daw. Awanan, Chairman. Makita kat kasla aglaladot ka kanayon. Kaslawan gaganay gayam no may kadito'y balay. Diyan mo ngamin mawatan tirik na, Chairman. Saan ko mo ta pagbabawyan natin panagsinamen kan nito niyaw? Nuapaya kaslag laladutak maita. Saan nga iso tigapuna? Sa pay mayat sa titrabaho na itan. Regularan na kumakanta iti nalatak aponiraria iti kabisira. May sapay day taadyak magustuhan kahit no ko. Agat sigarilyaw. Nukas jay natayan ti paggapuan na nagtukaran. Saka, sawali ti payod na no ko. Nay. Anya ko matipayod na aya. Nina, agat bangbanglo ti babae, Chairman. Iso ako nak. Adda kaludludon na babae. Nukas jay nga agtuglupan iti lamayan. Ikat no, nimit light garda ti kadwana. Chairman. Babaero nila kay ikaw. Dahita ti number 1 anak isinaakan kwa na. Di talagang awan namnaman ang makasinubyan kayo. Pulaos, Chairman. Puraw taon jewak. Puraw taon jewak. Mga nangisi tumutin dya kanaway. Ay kwa, di kagsaw ti impung ito niyang. Ang mga matudingan ka. Man, tapasaray mapan kayo di balay daon niyang kakasegunda. Wain Sofeng. Ay, kaasimot di anak ka, tawan agluto iti kanan no, kas di amapan agtrabaho. Ay, aya. Agluton to pala no sumangpait. Nasaya at lang lamayan ti paggapuan na ta sigurado nakipangantoy jayan sakbay nga agaway. Anyat pa nagkunam. Makisinubyan tupay nga taken ni unyang. No bilang taad dagundaway da makapagsinubyan. Kanayon kaw apalagipan. Nagkasarda. Isu nga uray no ginudwada di balayda. Sawa dalata. Mabalin dalata tiag sinirip no kwa. Anya. Adakin ni unyang dayjayan. Iso ti nagpursige ang makisina. No iso nga tati mangipakita iti motibo nga agsinubyan da. Mabalin na mapasamak ti kasta. Ngam no jay anak kao ti kunam Sofeng ay. Jak nam namain. Itaman pa'y asan ngay may ni Onyang, Sofeng. Di mo't kinunami di malam, palabaam nagiti ulas kada kortina. Uwan nga ro, di sungain sa gana kaon ngam nay umaldawon katawan pa'y laeng. Nyalakit din dagi jay ayah. Nakasarsaritak ti ina ni Tunyo, di kalman. Awan sa kanon ti plano ni Tunyo, makisinubyan pa'y. No di na mauray ni Unya nga isot mangipakita iti motibo. Napanginamot nga roda. Lakit di mo ta? Akata siyempre Di namot ka iti makisina ide. Ngam nalabas mo tinamayan ni Unyang. Nagasam tayong buling ng sapay dagiti bado ni Tunyo. Unmat,
Naibabain iti husto nito niyaw. Sakit impadpadamag na babae raw. Idin to taawan sa mo ti kinapudno na. Kunani ka kasigunda nga imposible nga agarami doon nagbabae nito niyaw. Mala ore asino ditan ti husto. Makamuda ti biyagdang agasawan. Oh. Amangan na isumot lakit dahitan. Umayan! Ay, manang supeng. Imaya kang sanok pay lang aglaba ita. Nay. Kasauk ko man ni Chairman. Nay! Ay. Apa, yun yang. Yaman ti problema mo. Ay, pastrakam nga min, peng. Ay, ala, sumrek ka. Kwa... Anya ti problema manin ayaon niya. Tulungan ako, ma. Alukuyin yun ito niya nga makisinubyan kanya. Anya? Ay, kadno. Ginawa mo gayam, Chairman. What? Ginaw mo't gam salbag na yatay nila kadi. Ay, niyan. Salbag ni ayat. Aginaw. Yay. Tagtagainap mo't gayam.